म त मर्छु कि क्या हो साइले यो हाम्रो टुप्ला भात यहाँ आउँदैछ हाम्रो सेक्सी भाइ यो गान्जा बेबी थे नि हो चाटा थे पोक्से हो देखाइदिनु तालो चाहिँ नादेखाङ होला अरु बाकी देखायो भने देखा न उता के काट्छ हाम्रो सोल्टीले हामीहरूको चाहिँ यो एकदम यो चाहिँ अरुणाचल स्टाइलमा आज पुरा भात बनाएर खाइँदैछ एकदम अरुणाचल स्टाइलमा पुरा ब्याम्बोमा भात बनाएर खाँदैछ हामीले यहाँ अलिक झली गएछ यो चाहिँ एकदम दामी छ कृष्ण पुरा मकैको घोगा जस्तो देखिँदो रहेछ तनिकालाई गनाउन त्यस्तै फेरि ओ माई लर्ड यो के हो यो बाबाजीको टुल्लु म अहिले बोल्दिनँ म टेन्टनमा छु अरुणाचली स्टाइल बोलते गाइस इसको हैंडोस बाबाजी का टुल्लू एटु हमर नेपाली भात আৰু एटु साइज तो मुरे निसिना আছে এনেকা হলে যেনে ভাল পাব না এইটো সাবটাৰ বড়ে লটু কুশিয়া মাছ নিছানা সাকসুন ओए भाइ म कसम रे म टेन्टन माटु हामी टेन्टनमा टौ यो भात आउन सो कृष्ण फेरि अगाडि हेर न भिडियो बिगार्नु बसेको त्यहाँ हेर न फेरि भाइरल गरिदिन्छ होला मान्छेले आज म